Na javnej vežbi, u ktorej simulovane hašenje ohňa na budinku osnovnej školy učestvovali kocúrski ohňohasci. Ohňohasci zo opštiny Verba z Ruského Keresturadze ukazana oprema, ali je i porihtanost ohňohascoh. Dojavi počimame do Mara, znači treba nam minut i pol da vidzeme na intervenciju. Na intervenciju máme povolujeme še ZOS telefonami s poruku, znači čim dobije dojavu predsjedatelj, on posila poruku, 20 ljudi u istim momentu dobivaju poruku i šitski prihoze do dobrovoljnog vatrogasnog društva i otac še daju, obljekaju opremu i idu na oheň. Javna vežba bola nahoda i za promociju nového kamiona, kotri kocúrski ohňohasci kupeli za pomocu opštini, pokrajini i samih Raždanoh. A tot kamion barz dobri, má dva vitla visokого pritisku, imam pumpa visokого pritisku, ktorá barz dobra, malo troši vodi tot kamion, máme top, 7 litri vodi noši, naš nošelim 2 800 litri, to noši 7 litri vodi. Znači mi kad pođeme na požar, tu možeme dosť veľa odrobiť, jak to sme s tým starým kamionom odrobili. Ohňohasci i Hraždanje Kocúra svoju humanost včera ukazali i so dobrodzečnim davanjom krevi. Na akciju še jak i vše odvolali veľi Hraždanje.